Ngikubingelele mbukeli phinde ngomkele kwesimanje sikhulisa zona indaba efika ngaso-ke isikhathi uThabani laphana kuwona-ke uTikTok usevuse-ke isilonda-ke esibuhlungu kakhulu-ke ngokufa kwakhe laphana-ke uSiqiniseko ngesikhathi-ke ekhuluma ngakho-ke ukufa kaSiqiniseko laphana-ke kuwona-ke uTikTok mbukeli-ke kule video-ke abaningi-ke bayihlaziye ngenye indlela ukuthi ngempela-ke njengoba-ke ekhuluma ngokufa kukaSiqiniseko kodwa laphana-ke kwi-background yakhe-ke efake yena-ke laphana-ke uSiya Umfokamyeza kungenzeka yini ukuthi-ke uSiya Umfokamyeza uyamataniseka nakho-ke ukushona kwakhe laphana-ke uSiqiniseko ngokusho kwakhe laphana-ke uThabani mbukeli. Nansi-ke ivideo-ke engizothi-ke ngushiye nayo-ke eyakhe uThabani-ke ekhuluma ngakho-ke ukufa kaSiqiniseko naye-ke laphana-ke yena-ke uSiya Umfokamyeza mbukeli-ke. Awuye laphana-ke comment section ukuthi-ke wena mbukeli-ke lapha ekhaya ngabe-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba osethe lwavuka laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ku-TikTok mbukeli luvuswa uyena laphana-ke uThabani mbukeli. Siyabonga. Kwangasiyo umuntu wakubo lo Siqiniseko ehleli naye eshona. Who was with him? Ubani lo reveala i-address yakhe ekubeni nezitha? Are you a real content creator or you are a monitoring spirit to sell our brothers to be killed on social media? Akekho zofa la kwi-social media. I'm here. I'm not gonna run. I'm here and I will face you. And whenever you think you are smart, I will give you my other side. Now uSiqiniseko wakhipha istatement wathi uyahamba emhlabeni wahamba. This time around ukhipha istatement esithi ukhona ozohamba la ka TikTok before Tuesday. We are watching and sibhekile ukuthi ubani lo zohamba before Tuesday. We are watching. We want to know ukuthi ubani lo zohamba before Tuesday. Ubani kahle lo mhlelele ukuthi fanele ahambe before Tuesday because mina no Max sesiyazwana no King Bhaka phakathi kwethu sesixolisile na King Bhaka ukumbangela umsindo nokudelelana siyingane zandawonye but manje ngifisa uku-understanda ke manje kule part ethi ubani lo kufanele abulawe before Tuesday. Let's listen to you. La TikTok kunomuntu oyibiza ngenyanga onenselelo ukuthi kumele enze sure ukuthi kushawu lesibili la next week kunomuntu okumele bengabe saphila emhlabeni okumele ukuthi ngaba kasekho ufuna enze sure ukuthi lo muntu uyamnquma immediate ngoma washawu Monday ngabulesibili ephila lo muntu loyo woyisola nayona kuyobe ekhala ngisho imkhovi yakhe la kwa TikTok iyobe ekhaliso kweyinyoni kewula lo mkhovu leyo mangabe khona phela la enkundleni zokuxhumana hayi ngoba isuka isabana yini akekho umuntu osuke nenkinga nomunye umuntu but iyahloniphana kuphela kodwa kufuna ukuthi enze sure ukuthi mayefuna ukuyivikela lento athi uyiyona kumele ukuthi ebemnqumile lo muntu lo immediate ngoba hayi ama files uyoyisola ukuthi uyazalelwana ukuthi lento ekanjena ukuthatha uzwela abantu abangale ngemumva kodwa khona uyeza kenyelela inselelo lena kanayo by Tuesday mayehlulekile ukuthi anqume noma shaya bhekisele eceleni uyibona ukuthi ufana nobani ngoba exposed lonke izulu uyofisa ngisho umgodi ukuthi ngihamba phansi ayifihle wezazi ajabule zenyanga yazi ukuthi bold ukuthi khona umuntu ofanele anqunywe before Tuesday. Kusho uSiyamyeza athi khona umuntu ofanele anqunywe before Tuesday. Kusho yena uSiyamyeza athi akunqunywe umuntu before Tuesday. Ukubulawa nje komuntu eSouth Africa ngathi sekuqala ukuba ichilo nje esethiwa lenzeke nje vele kusho nje thiwa kwenziwe akekho onalento yokusaba ukuthi ukhona uGeneral Mkhwanazi thiwa nje akwenziwe wathi sihlonipha nje Mkhwanazi izwa nje la TikTok kunomuntu oyibiza ngenyanga onenselelo ukuthi kumele enze sure ukuthi kushawu lesibili la next week kunomuntu okumele bengabe saphila emhlabeni okumele ukuthi engaba kasekho ufuna enze sure ukuthi lo muntu uyamnquma immediate ngoma washawu Monday ngabulesibili ephila lo muntu loyo woyisola nayona kuyobe ekhala ngisho imkhovi yakhe la kwa TikTok iyobe ekhaliso kweyinyoni kewula lo mkhovu leyo mangabe khona phela la enkundleni zokuxhumana hayi ngoba isuka isabana yini akekho umuntu osuke nenkinga nomunye umuntu but iyahloniphana kuphela kodwa kufuna ukuthi enze sure ukuthi mayefuna ukuyivikela lento athi uyiyona
kumele ukuthi ebemnqumile lo muntu lo immediate ngoba hayi ama-files uyoyisola nokuthiwa azalelwana ukuthi le nto ey'kanjena ukuthatha uzwela abantu abangale ngemumva kodwa khona kuyeza lena kanayo by Tuesday mayehlulekile ukuthi anqume noma shaya abhekisele eceleni uyibona ukuthi ufana nobani yoba exposed lonke izulu uyofisa ngisho umgodi ukuthi engihamba phansi ayifihle wezazi ajabule zenyanga yazi ukuthi le nto yazi izoyisebenzela at an advantage currently. Kazi ubani okufanele enqunywe wesiyamyeza? Umbuzo uthi ubani umuntu othi akanqunywe? Suthe ungahlangana noThulasizwe Buthelezi usuyibona impela nawe usuyinsizwe engakhulunywa ngokuthi akubulawa umuntu. Ekazi ubani lo othi akanqunywe? Anqunywe umuntu oyinyanga. Ekazi ubani lothi akanqunywe? That's my question. Ma ukuthi uyamfollow Siyamyeza hamba ulanda ifollow yakho phuma kuyena.